ntabwo twaje kuryama. Guys, waze mukore subscribe impama y'Imana dukomeze tubabwire ibindi. Ese zatubwira abantu muturebe kandi mwe gukora subscribe. Mukore subscribe ubundi hashe. Chayigerayo ahantu kagisa gukina none. Ese detreda twakamejeje. Kisa detreda. Ese byo ninde biyobewe? Ntaho biyobewe. Jo. Akadanya ndi padiri. Nanjye ndi masera. Nanjye ndi masera. Hello. Abakuru ya Biden Show, abakuru yanyu. Aba. Nabwiye ko yari umunsi wa kabiri. Second day. Ubu turasohotse. Turasohotse. Tugiye kurya, twaryamye neza. Twiriwe neza. Twatembeye mu mujyi ku manywa. Ubu tugiye gukora iki? Tugiye kujyana ubu ngubu musohokanye ahantu muri Estonia, ahantu nyine bita mu umujyi wa kera. Hari ahantu heza ho gusohokera. Bagiriye ibiryo byiza, tugiye kurya, tumara kurya dufata imodoka tugenda dutembere mu mujyi ahandi hantu. Noneho nituvayo guys, turaza tujye muri Poreame cyangwa se muri spa. Nituvayo relaxing bisanzwe. twambaye neza. Muratubona gute? N'uyu muntu wanyambitse. Nawe niwe wanyambitse, niwe wamuteye imyenda ngo nzambara uku n'agakapu. Guys, urabona ari uzi guhitamo njye nawe. Namuhitiyemo ibi ariko wampitiramo imituku mbona byabaye too much. Akambwira ni sawa. Harimo i golden chenette na skinny yiwe. Skinny yanjye ibaye golden? Yes.
Ngo vuga ngo umugabo wanjye ariyahuye. Ayiwe. Ayiwe. Tajoy. Thank you. Daho ni hare. Ni hare. Oye. Kwandi kumva hari ibintu wagira biri kumanuka. Hari ibintu biri kumanuka. Hari ibintu biri kumanuka bizamuka. Ini icaramo hano. Ihe. Hano mukicarane nk'intebe arimo icaramo hano. Munange. Guys, nababwiye ko turajya kwenjoyinga. Tuvuye kurya, tuvuye mu soko gushopinga.
Guys, ubu ngubu turi muri spa. Hano hari spa zitandukanye. Hari spa zigera muri 3. Hari piscine nyine koga. Yes. Mukanya turajya enjoyinga. Guys, nizere ko mumeze neza. Mwiriwe neza, natwe tumeze bo. Twari tubakumbuye. Akabije. Yari gihe kinini. Turabashuje mu izina rya Abiden Shows. Ari kukiha ku gahato. Akunda kwiyongeza niyo mpamvu. Guys, Estonia ni heza. Wagira abagabo ba Estonia ntago baza abagore bafite amaguru. Yego we, nendaga kurwana mukajya ndarwana. Bari kumbwirira umugore ngo ni mwiza bakamuvuga turi kumwe. Murabona nanjye ntari komeye. Nanjye hari akademo kambwiye ngo mbese ko ni mwiza. Ubwo rero mama wabiri bakomeza kubimubwira ndajya kugashaka. Ya ariko reba ukuntu she's beautiful. Reba ukuntu umugore wanjye ari mwiza. Nukigirira icyizere ukarwewe ni mwiza nta n'undi ndetse data nta muntu mubi uba mubayira. Vuga cyane bakunze. Twari tugutera tuko nsanze nsakuza aha ijwi ko nari buze. Ijwi nari buze. We muri koma. Urwenya ariko umutima n'umugabo wanjye yakoreye ibintu. Vuga. Byiza. Ebana byiza kabisa. Uri kutwicisha irungu vuga. Guys, for real, hano hantu ni heza kuhaza muri groupe, muri families group. Ni ahantu heza cyane, bafite serivisi nziza, ibiryo byiza, ukaenjoyinga nyine. Ukareba Imana. Ara hejuru hari jimu. Hari jimu ntabwo bari iriya. Hari jimu. Hari jimu, urashobora kujya muri jimu. Waba muri jimu, ukaza koga, wamara koga nyine ukajya kurya, waba kurya ukajya kuganira. Hari bwibaze ngo izi makeup zanjye nazanye mu mazi. Twaje straight. Twavuye kurya zitatu mu mazi. Ujye usanga bagiye gufunga hano kubera amasaha yo gufunga agiye bafunze turimo nta kibazo twabamo no kugeza saa 6 z'ijoro. Noneho kuko bari bagiye gufunga na bikini nari mfite uri kumva. Yego. Tube turabafatishije ngo ndo ubu none hatugeze habura iminota ine guys. Ntabwo nabonye umwanya wo kujya koga ejo nari ndimo ariko nta makeup nari mfite. Niyo mpamvu muri ko nafite makeup ntawe ujyana makeup mu mazi. Oh my god. Ariko nta na makeup ufite usibye utwo ku munwa gusa. Nuko ari mwiza gusa bisanzwe. Oh, iyi natirere. Umwana nifite n'imisatsi. Imisatsi yo nabonye agatambara ndahambiwe. Ariko naho ubundi ntabwo ntabwo nari kuzana oya. Ubu ndi kujya muno naruje sauna ko sauna ntabwo ngiye. Gato kubatiza birahita bivaho. Guys, mwakoze kubana na Abiden Show. Mwibuke kujya gukora subscribe kugira mujye mukomeza muri ama video yose twashizeho. Bye bye.